Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Firdaus bin Muhammad Sulaiman dan isteri saya Siti Khadijah binti Zulkifli. Review kami untuk Wicaldry ni bagi kami ni memang agak memang bagus dari segi pre-planning, semua memang agak teratur. Segala perbincangan semua memang dibincangkan secara terperinci. Segala detail juga memang diberikan secara terus terang lah kepada family. Dari segi atur cara majlis semua memang smooth lah. Memang tak ada apa yang kita orang rasa terguguk apa. Memang tak, asalnya memang kita orang risau, but bila kita masuk dewan ni, it seems like everything memang in order. So we enjoyed ourselves today. So we don't really have any worries for this event. And memang nak bagi props lah to our videographer and also photographer. Memang daripada diorang masuk bilik ambil gambar sewaktu kami bersiap pun memang spontan, is something like yang kita orang boleh enjoy, not really something that too serious. So in terms of food also is very good, like option untuk makanan semua memang banyak. Kita senang kata tak terhabis lah apa yang tersedia tu. Dan potong kek pun sampai 4 tingkat kan, terkejut tengok kek tu potong belah mana pun tak tahu. So overall memang daripada 10 memang kita orang bagi 10/10 lah. Memang tak dinafikan lah, memang semua everything is more than what we expected. Dan kita orang berterima kasih lah kepada pihak yang menguruskan majlis ini untuk Wicaldry. Okay, terima kasih.